Assalamu alaikum tuğanlar, hurmatlı görüşçüler. Bugün 23 dekabr 2023 yıl Bişkектeki Pirgradный mal bazar. Bugün 6 gün subota. Şu mal bazardagı reani bolup atkan bağlarda bilgenge hareket kılıp berейин sizlerге кызмат көрсөтүп. Sizler mağa класс басып, видеого катталып туруңуздар каналга. Азыр бисмилла дегенде эмне бир жакшы бир көк ат кириптир. Теңге көк. Ушунун маалыматын алып берейин sizlerге. Ake boyu kança çıkıp kalat? 1.65. Yaşıça? 5 yaş, 2 asi bolot eкен тугандарына, пуктарына көрсөтүп коеюн сиздерге. Пуктарында эч кандай дефект жок мына. Пуктар таза экен. Улагы кайсы улактарда аламанга түшкөн, а? Аламанга салынып жүрөт дейт. Баасы канча дедиңиз? 500 000 сом дейт. Где-то 5,5 мың доллардын тегерек болуп калат тугандар. Ал номерин алайын. Номерinizi айтып койсоңуз. 075 41 78 76. Ушул номерге чалып байланышыңыздар. Аттын WhatsApp'та бар, а? WhatsApp связда номери бар экен. Мына ушул атты сиздерге айлантып көрсөтүп коеюн. Базардагы эң эле бандай кандай десем мындай чоң ат, жакшы аттын бири кириптир бүгүнкү мына Pirgradный мал базарда. Андан кийинки мына жерден дагы аттарды сурайын. Мына сардын баасы канча экен? 90 000 сом. Жашычы? Жашы жаңасы 90 000 сом кеми бар дейт. Ал канча мына? Капият канча? 150 000 дейт. Жашы канча? 2 асы беле? 3 асы экен. Ою 1.60 тегерек саалган. Болду. Торатына жөндү ба дейт. Ушуңуз номерин айтып коюңуз, жакшы аттын биринен айтып коюң. 706 13 канча? 2286. Мына путтарына көрсөтүп коюн, таза экен тугандар. Капият дейт. Ишкасы ушундай окшойт. Болду. Мына жерде дагы кулундар кириптир. Эркек кулундар окшойт. Байке, кулундар канча? 55 erkek mi? Oldu hazır. 55'ten de. Tuğanlar gördünüzdür. 55'ten de şu kulunlardı. Torusu, burgaçı, betleri erkek değil. Buyuruklu kulunlar. Canında da bir, bundan da bir öspürüm durat. Torugaç kadar sizden be? Torugaç kanç oldu? Siz kime sağ? Andan keyin бул жерде да бир сары ат турат. Сары ат канча экен, сары ат? 100 000. Жашычы? Жашы канча? 2 асы 100 000 сом. 1100 доллардын тегерек болуп калат онда. Силер долларды эмнеге айтасың дегендерге тугандар мага Өзбекстан, Казакстандан личкама чыгып долларга обязательно айт деп айтып жашат да, суранып жатат. Анан эми баарыңыздарга бирдей эле кызмат берейин. 100 000 сом деди. Мына жерде да бир тору кашка ат бар экен. Жаш бала минип турган. Иничек канча? Канча? 130. Жашычы? Жасы 2 асы болот. 2 асы. Бою канча? Бою 1.60 жакын. 130 000. Болду. Номериңди айтасыңбы? 220 83 74 Бастырып коеюн жака, көрсөтүп коеюн. Көрдүңүздөр, жакса байланышыңыздар. Болушунча аттарды сиздерге айлантып, кеңири көрсөтүүгө аракет кылып жатам тугандар. Болду, хорош. Көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир бул жерде ат турат, маалыматын алып коеюн. Жашы канча? Жаңасы. Акчасы канча деп атасың? 125 000 сом, а? Тору атты тарттым, мына ошого окшогон жаш бала минген. Ошо экен номери 1. Эсли алып калсаңыздар, мына 125 000 баасы жөндү ба. Молодец. Тугандар, эмне да бир ат келиптир. Ат быжа өспүрүм буңуз? Жаңасы, жасы 2 асы. Жаңасы, а? Бою канча дедиңиз? 170. Сенасы канча? Акчасы? 170. 170 жөндү ба. 2000 долларга бир аз жетпей калат тугандар.
Номеріңізді айтып қойсаңыз. Номерін білесің ғой деймін. Мен телефонды қаратпай айтайын. 77 0777 69 69 50 10. Олар қанша мұны? Улағы бар, Бұны байдық не? бір мini сүрет. Bir kurtoylар қылып ба? Улағын білбен. Олар, мына. Басы 170 мың деді туғандар. 170 мың сом, где-то $1900 тегерек болып қалады. Ориентировочный цена. Ойы 170 деп жатады. Болды, мына туғандар. Болғанын көрсеттім. Если жақса, азырқы байкебіздің айтқан номеріне байланышыңыздар. Мен сіздерге дальше улантып көрсетіп берейін. Биелер, неде мына биелер? Азыр бияқтан мына биелердің қызайындары жоқ екен. Башқа биелерді көрсетіп берейін. Мына қара бие жақсы бие екен да. Ассалаумағалейкум. Алдыңыз бе, сатпасыз ба? Негіз қанша деді, ұқпадыңыз берейін. Өткенде базарда түшкен емес екен. Мында бір жақсы денсаулығы таза бие кірген екен туғандар. Номерін алайын десем жоқ екен. Где-то ушундай биелер базарда 150 мың сом тегерек. Байке қанша болды? Қанша доғатсың ғана, Нұржан? Қанша болды байке? Ассалаумағалейкум. Жақсы бе? Алдыңыз саттыңыз бе? Ада байлан. Қаншаға? Қанша? 92 байтал ба? 93 байтал екен туғандар. 93 мың сом болды. Сатылған реальный балар. Анан бұл жерде тағы неде бір бие тұрады. Байке, биені қанша сұрап отырсыз? Қанша деп отырсыз? 120 мың сом. 120 мың сом дейді. Азыр дальше сіздерге айланып бар жоғын қатарыменен тартып берейін. Дос, бұл қанша? Еркек, Тайы құнан ба? Құнан 120 мың сом. 120 мың сом. Так, жерде дағы бір байталдар тұрады. Байталдар құшады. Еркектер екен. Бұлар қаншадан дадасыз? Базардың ең арзаны. Арзаны? Қаншадан сұрап атасыз? 50-ден. 50 мың сомнон. Өкөтен еркек екен, ат көрмегенде тұрған, 50 мың сомнон базардың ең арзаны деді. Ay, молодец, байке, açık айтып қойдыңыз. Ертең базарға барып келеміз. Ертең келетем. Мына туғандар 30 мың сомнан алып 50 мыңнан саттым дейді, байлап. Бірақ бұларды менет қылып бағышты дейді. Нерді дағы? Қазір қайсызды? Болушынша таңдап жақшы несен көрсетті. Қанша деп отасыз байке? Бе, Құлын менен бе? Биен өзі 80 мың сома? Құлыны чы? Құлын чы? 45. Еркек бұл құлын? Құлын еркек 45 мың сом. Бағасына жарашалы тұғандар. Азыр бұл жақтана бір-екі жақшы құлындарды көрдім белі. Көріңіздер болушынша. Байке, бейіні қанша дедіңіз? Бейі ат па? Ат екен, рабочий ата? Қанша сұрап атасыз? 110 мың сом. Базарда. Қанша жашылы? Екасы 5 жаш. Жанындағыз ше? Құнан байтал ба? Қанша деп атасыз? 70 мың сом. 70 мың сом. Базардағы бағалар туғандар. Сіздерге жақшы нерсе шықса, номерін алып беріп жатам. Бұл жерде бір қап-қара құлын тұрады, тұрмалып жатшат, тауарыны бет қылып. Ассалаумағалейкум, шеф, қандайсыз? Қанша деп атасыз құлында? 50. Еркек, а? Еркек. 50 мың сом. Сынды құлын келді олар, 50 мың сом дейді. Көріңіздер. Пригородный мал базары. Мал базардағы болып жатқан бағалар. Жануар. Мал хадиске біраз оқшып кеткен құлын бар екен туғандар.
Qancha deb atasiz buni? 33. Erkek ha? Hadisga o'xshab ketadi ekan, просто bir butu negizi sol jag'i oq bo'lish kerak edi, buniki o'ng jag'i oq ekan-da. Anan peshinasi uzuk, qashqasiga uzuk ekan tuğanlar. Mana. Erkek qulun. Так, mana da bir высший qulun turadi. O'zi cho'ng местный qulunga o'xshaydi. Qulun erkekmish hep. Qancha deb atasiz? 80 ming so'm. Aylanib yaxshi qilib ko'rsatib qo'yaman-da. Qulunlarning cho'ng ekan. Bugun Trigradniy mal bozordagi qulunlarning cho'ngi tuğanlar. 80 ming so'm. Bu bayken nomerini olib bereyim. Себеби qulun yaxshi qulun ekan, toza, densolug'idagi. Nomeringizni aytsangiz? 0709 12 12 02 22. Bozordagi eng высший qulunlar deb aytsak-дағы bo'ladi tuğanlar. Cho'ng qulun. Ilim jilqlari, Soquluq, Trigradniy mal bozorida жазсаңыз, YouTube'dan chiqadi. Lenta, trend бар joq chiqadi. Так, bu yoqda дағы mana bir ko'kcha tushib qolibdir. Bunuz şöyle spichka qo'y, spichka. Bo'ldi, bir bundan nari beri bir bastırib qo'yingizmi, siz nomeringizni olib berayman men. Kukurtda bo'lib büyöt deydi, baykeviz tomoshalab. Bastırib qo'yingiz. Jer tayqalaq ekan. Bo'ldi. Jashi qancha? Denizni yomon ko'rsam, deniz seni yomon ko'radi. Mana ko'krak ko'ringizlar. Qalding bular. Ming so'm qo'yib taqalat. Savobdan qolasan. Shep. Assalomu alaykum. Jashi qancha buniki shep? Ekasi ha? Qancha dodasiz? O'zi 150lik at. Şunları çipirim. O'zi 150lik. Siz qancha berasiz? 130 desa 130 ga berayım. Eldan aytganda beretken tuğanlar mına. Baykeviz o'zi o'ta oq ko'ngil, mına attın ko'krak omrosini atib qo'ying. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 0702 0702 87 87 56 56 Дағы 56 tuğanlar. Mana negizi spichkada bo'lib kuygan жылқы dedi, o'zi qursh deb aytdi. Qayda qaydaman. Qayda elekted siz? Bo'ldi. Так, ko'rdingizlar, shu nomerga baylanishingizlar. Men dальше sizlarga Ulantayndagi, bu jaqdagi 1-2 tuğanlar, mына жерде дагы базарда жакшы bir qulun кириптир. Erkek qulun deydi, чум qara болгон. O'zi qashqasi jo'q o'xshaydi, hozir qashqasi jo'q, chum qara ekan. Bu местный qulunmi, je привозной bu? Местный. Местный qulun ha? Boyu qancha chiqib qoladi? Boyu 47 shunday bo'ladi. O'sha 1.50 plus minus ekan-da. Densolug'i toza ekan, mana putlarini ko'ringizlar. O'ra olmasdan. Bahasini qancha deb atasiz bahasini? 100 kem bor. 100 kem bor. Dollarga o'sha 1100 ga jetmagan bo'lib qoladi-da. Nomeringizni aytsangiz? WhatsApp, связь 778 0778 43 88 88 04. Mana chum qara qulun izlegenlerge o'zi. Mana tuğanlar, sizlarga yaxshi qulun chiqib qoldi, shunday aylanib ko'rsatib qo'ydim. Nomerini oldim. Assalomu alaykum qo'ldoshlar. Tuğanlar, ortada dagı şu 5 erkek qulun var ekan, Abakandan kelgende Rossiyanın Abxaziyasi shahar bo'lib qoldi shunday. Abakana. Shunda mınadan başladı, mına Aqjaldan başladı. Jandagi keyinkileri. Ular bar joq erkek ha? Bar joq erkek. Tarı taza ekan tuğanlar. Mına boluşça ko'rsatdim. Qanchadan so'rab atasiz? 100 ming so'm. O'sha 1100 dollarga jetmagan aqcha bo'lib qoldi tuğanlar. Boylari bularni qancha bo'lib qoldi hozir turishi? Boylari o'sha 145 dan o'ydi da. 1.45 santimetrdan o'ydi deydi. Nomeringizni aytsangiz? Nomer 998 menen plus 998 menen 012 012 440 440. Mına Qirg'iz nomeri mi? Ova. Men plus 998 emas bu. Başını aytib qo'ysin. 998. Beriniz hozir. Так, tuğanlar, men nomerim başına aytib qo'yim. Mında sizlarga mında ekrandan da ko'rsatib qo'yim. Mına biz turamez aytib qo'ydik. Plus 996 998 012 444. Mana o'sha Abakandan kelgan qulunlarning nomeri. Kommentariydan shu rossiyskiy taylar bo'lsa tartib qo'y deb so'raganlaringizlar bor-le, o'shaga
чыгып калганын ушундай тартып койдум сиздерге. Азыр эми видеодо дагы эмнелерди көрсөтпөй калдым. Бул жакта болушунча дагы бул жерде да бир кулун турат. Мына кулуна? Кулунбу? Калтырашкаларбы? Бар калтырашкалар экен. Мына жерде да бир бие ат турат. Сурап коеюн. Так, бул бие экен. Канча деп атасыз? Сатылдыбы? Канчага сатылды? 72. 72 бие экен. 72 миңге сатылды. Токтомдон сана келди. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн пригородный мал базарын сиздерге тартып бааларын билип бердим. Эми Кудай кааласа, эртең 24 декабрь Сокулук мал базарын 2ге бөлүп тартып берем. Ал жакта жылкылар буга караганда көбүрөөк чөт. Каналга катталыңыздар, класс басып коюңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда илим жылкылары постоянно эмне керек болсо, комментарий сиздер үчүн ачык болот, жазыңыздар.